Enkuyanja y'abikiriza yaiteranira St. Peter's Square omu Vatican okushendekereza orukwera Papa Francisco oyisirwe oburwire bwa stroke ari okubanza rw'isaabiiti egi. Cardinal Giovanni Battista Re orukwebembera itenkyero ry'aba Cardinal mu Roma nuwe yayebembera misa y'okushendekereza orukwera Papa Francisco. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut attissimus ad sacra mysteria celebranda. Cardinal Giovanni yagira ngo Papa Francisco akature cyo kureberaho cya Yezu muri samurungi arukwetwaza nk'omuntu wa burijo. Oremus. Deus immortalis pastor animarum respice popolo tuum supplicantem et presta ut famulus tuus Papa Franciscus qui ecclesiae tua in caritate prefuit fidelis dispensatoris remunerationem congregie tibi sibi credito misericorditer consequatur per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Yagira ngo Francisco akoreka ensi yona ngo ekereziya neka ya buri muntu hatari mu kushorora mu nganda hamwe n'amadini kandi abiri nakunda munonga boro hamwe n'abana. Hona nabo yasima ibiciro zabo kwija bingi kandi nabo yabashaba kushabira Papa Francisco ngo kuyabira hendereke gisoki ari kushaba bikiriza ngo bamushabire kuyahiza kwegesa. Cardinal Giovanni yashabira Papa eshara z'umutano eshanduko yabagitaye kitabo cy'Evangeli rukwera bajyasera n'amizugo umugisha kandi bajoteza kubamara nuko kumurabyo mu kereziya nkuru ya St. Peter's Basilica umurundo gwa muheru. Misericordiae tue Pater clementissime, Papa nostrum Franciscum committimus, quem Petri successore constituisti et ecclesiae pastorem, nuntium intrepidum verbi tui, divinorum mysteriorum fidelem dispensatorem. Admitte eum quesumus in celorum sanctorium, ubi cum omnibus electis tuis eterna gloria fluatur. Gratias tibi agimus Domine. Kubahiza bamuto mumotoka bamurabyo mu ruguto rukuzaha kereziya ya St. Mary's Major Basilica aho yazikwa kandi abantu nyamwingi nabwe bayirundanira hanguto kumusibura. Umukoro gwahikwaho abantu y'utinisa nyamwingi abantu bakuru b'amahanga nka Prince Williams, President Donald Trump hamwe n'umukazi we nangwa na President wa Mbigere Joe Biden, Prime Minister of Britain Sir Keir Starmer, President wa France Emmanuel Macron kandi Speaker w'ihanga ry'Uganda Uganda Anita Among n'umuhezi we Thomas Tayobwa nabo tubaburaho. Ahabwa TV West and Aidan Bataringaya.